papa ntabwo ubyikoresha ni jewe okay ubwo ndagufasha kuko mbaga nagutsinze ndaremereye thank you aya sheri ko bamubwira unatia sura yote mai ndagufasha dad don't worry sheri nyabuna tugiye gukina game nonanga. Sheri, are you ready? I'm ready. Hi guys, how are you? Welcome to my YouTube channel again, Jane and Francis. Uhagaze Sheri. Urakoze cyane. Uyu munsi, are you ready to gukina game? Ndabona nteguriye agasha. No dushape. It's a long time. Kuri kubanza kumbwira. Iyi niyo surprise nshaka ko dukina ka game. You know, twabaye ibiganiro, you guys amanze muri ibiganiro. And then ubungubu tugiye kubaha ka game. Abantu mutareba ibiganiro byacu, why you guys? Mureba ibiganiro, nimba uri mushasha kora subscribe, share, click notification, comment. Yes, navuze ngo ni Jean Francis. It's Jean and Francis Family Channel. Niryo zina ubungubu riri official. So Sheri, are you ready? Yes, tayari. Yes. Ubu rero ikintu tugiye gukora hano umuhariki. Se n'umuheririra. Ngawe. Aha dufite igi. Turarishira hano asigaye dufuka amaso tugende ducanga, right? To mix. Ya ducange gutya. To mixing. Hanyuma umuntu uri butore igi. Kurumva Sheri? Umuntu uri butore igi. Nubonje nindi tora. Ibirano ni bibiri. Urashira isura mu mazi cyangwa igi turi kumenera abagahanga. Iyi umwe arahitamo. Nidutsindwa twembi turongera dukina. Mba nakagemo kari very simple. Sheri, are you ready? Okay. Twese tufuka amaso. Please nturebe. Abo ndebe. Ubusa ngiye wizeye gute ko ndi burebe? Utari burebe. Urabubesha. Ntabwo ndi burebe nanjye mfuka amaso ndeke kukwiba. Ayiwa Sheri, urafukuye. Ntapfukura uzayibona. Mixing. Ayiwa. Sheri, please close your eyes. Okay. Yeah. And I don't know what it is. I'll show you. Yeah. Ntabwo namenya aho biri. No, Sheri. Ntabwo nukuri. Okay, twagiye. Ako twongere nanjye mfuka hano nanjye ngupfuke twongere ducange nimba utizeye. Oh yeah. You good? I'm good. Okay, look at me. Ndeba nanjye ntabwo ndi kukureba. Turebane? Turebane. So okay. Ndutangira gutora. Utangira. Sheri, wari wabibonye. Mbibona he? No, how come witurirwa? Why witurirwa? Sheri, utangiye ugatora turakomeza kuko ntawe uratsindwaga. Tutapike again, turabikora tena. Yeah, close eyes. Reka ninjye kubigira. Yavanga. Yeah. Uyipfuka amaso. Ugiye ntabwo ndi bugira, ntabwo ndi butora. You have to. Numwe. Numwe. Kugira naho ka mixing. Kubera ijambo Yesu utora, Sheri, that's not good. Fuka amaso cyangwa nkomeze ndebe. Upfuka amaso.
Nose ko nabikoze wareba wowe. Reka ntabwo nagize ngo Yes? sawa. Nalingi ya nini na pesa ya nini biringarira mfasha kandi nta gukora ngo ubanze ugire buke pick and that's it kandi ubikoze picking rero none nta kari mana no mbese ntabwo ari njyewe ugigihano wa mbere yes we mama we no Sherry, that's not fair. I think turakina kabiri sawa. Tukine kabiri, right? Okay. Yeah, ongera umvangire. Okay. You've done it, Sherry, okay? Okay. Nashoje. Abashoje Sherry. Nashoje. Ayo. Ubundi jewe Sherry, tukiranga. Mu bana dukina amagame nari uwa mbere. Nakubonye wari uwa mbere. Nari uwa mbere, nukuvuga akantu kose nagira ngo cyangwa pa. Kaba ndatomboye. Ubangiye nari ndokangaye. Sherry, umetombole tu. Yeah, you just guessed. Ariko njyewe official byari bizwe mu Rwanda twari tutuyemo. Picking rero. Ku buryo ngiye kukwereka ko nari umuhanga. Yes! Ladies and gentlemen, nari umuhanga koko. Twagiye pfuka amaso Sherry. Kimwe. Ndebere. Ntabwo uri kureba? No. I'm done. Done? Go ahead. High five. Amahirwe amwe ngaheda. Ishaka werekere hara nta kibazo. Cyurinde kuka amaso yende ngo bikugore. Yanyu. Gashi. Arahi. Go ahead. No. Why you do that? Okay? What happened? Ntagushukira Sherry, ni rimwe gusa ugakubita. Ongera urebe hariya hangana. Ni rimwe gusa ugahita ufata. Please. Sorry. Yeah, please ongera urebe. Thank you. Ndakurangira hano witora Sherry ukagatora aho kagatora thank you utaya naringe ngo ati nugatora uvuga ati umwana w'umurenga nti yakinyegera ibihano oya ye ni ibihano iri ni rya kabiri ugomba gukurikira oya please ugomba no Sherry, you failed the first one rya kabiri uratsinzwe uragira oye ni ugomba kumaza gupikinga watsinda ubu nkabona kujya mu bihano sinari maze gutsinda oye nyine ntuzi ko watsinzwe rimwe kongera ukagera kongera ugapikinga natsinda none amahirwe yanjye abiri yarashize irya mbere natsinzwe irya kabiri ubu ngubu ndatsinze none nawe irya mbere uratsinzwe irya kabiri uratsinzwe ugomba gukurikira si uhari uko wanze ibihano wowe nuza kurifata ndajya mu bihano unanirudisha nyuma sasa niko bimeze
ya ni wowe ubugiye gushyira isura muri aya mazi. nateze ntabwo narabatije reba hirya. No sheri that's no good, gushaka ari njyewe rero bigwaho. Reba hirya. Unaleta vitu vya ufariseri sasa Reba hirya. mwingine. Ndikura hirya jenga. Sherry, you have to just Sherry, inshuro wagombye kuba oh my god. Gira wowe nugira ndajya mu bihano. Nuritora ndajya mu bihano. Ndaritora ari wowe mwana w'abanyabyishi nkabutanze. The last one. Okay. Ongera reba hirya. Oya, reba hirya utaza kugira. Mwizi wa mayai. Kibatora. Yo, mvuze ngo mwizi wa mayai mpita nibuka muza majuto. Mwabiye. Ay. Iyi game uko nayo is very simple. Ikabiye kuba akasamutwe manu ndinde kuba nakubita isura muri amazi. I don't want to lose just my little makeup. Kibatora. Katani. Sheri se konge kwa fata. Hari ikibazo ngafata. Kuna hizi zilipendwa hizi. Zilipendwa. Sheri no. Ni wagombye kugira sheri. Okay, ubwo Wanjye litakiwa kunani? Mixing. Wabonye ko none se ko twese twatsinzwe. Ay, niyo mpamvu gakubwira ngo nanjye ntsindwe. Sawa. Ngaheta. Yanga tukora kushi. Sekarirenga. Ay wowe ndaragira riri. Haya. Go ahead. Bwana unataka nini bwana? Tunavati ngo cyoroshye. Bwana unataka nini? Gaishe. Makuranga nutayitora. Ayo. Yesu Kristo mundebe icutsinze. Niko kutiria mbele kabisa. Bantu bima ni mundebe. Nane gushira imbere yawe neza. Amahirwe yandire ngo uvuga ngo amahirwe ngo amusanga sinjye sinzantinzamo njyewe nayo nicaye anihira buhoro gahita what ayiba yamafata oya da ukoze icyo bita triche. Nemba ari triche ni triche. Ikorana. Sheri ntabwo nakora iryo kosa. Ndo mwizeye. Sheri urabona uko tegeze mundebe. Wamukuraho kabiri. Hey. Uratsinzwe ni jewe. Inshuro ni ngatora. Ibihano ni bwawe da. Tuturu. Nitumbona izi binzangu izi. Reba hirya. Sheri rangiza amashi. Amahirwe n'imbara y'umuntu n'ay'umuntu. Aha. Utakubali baba. Kubali tu basi. Okay. Mbari sura iteguriye kubita mu mazi fresh. For good. Nawe kuyotubiri. Oya, koze ibyo nawe wakoze. Gahe mvangira ijyanyuma. Iyi nshuro ni simusiga. Dore ko nigenje. Gahe sheri. Wanga mugiye kureba. Naona duke.
You push them slowly. Okay. Iyi game kibaye kasa mutwe. Iragoye. Turahumiwe wite. Wayizanye nyisuze. Kanitegereze. Kandi nkane gakombe kabonerana. Nashaka kureba neza. Kamba mano wawe usangahe. Ai, kuko umutima kurambwira mfataka. Kare. Aje. Ayo. Sekari. Shaka kakabiri. Kakabiri. Muha amahirwe yanyu. Urahita mwibuke ko n'insinzi ikato akwa mwato tugana dukuramo. Ariko se ko tudakora kuri kamwe rimwe. Yiwakwiriza n'umunsi utari. Uwiteka we. Ako siko nari umuhanga n'abana bose twakinana baranyemera. Yiwakwiriza umunsi. Sheri hapana. Njoo hii hapa. Yo! Aya. Uratsinzwe. Oya tujye mu kintu ndikora ugutemba. Nse kwereka mfora mugani wawe kagahita mbigwa. Ukora watsinzwe nta. Sakumiro. Ni ugiye ku mixing. Okay. Tujye kubana. Dufita sheri ngane bagahi. Dufita amajambo. Abivuga ko mbitekereza. Inzozi zanjye zakumanywa. Ndetse nkwite paradisoza. Yadi kuguha amahirwe n'ibyo wa mbere. Mwana w'inyobyinshi k'inama dore. Ngahe. Ushize akanshize imbere. Sheri go ahead. Ukoze igitangaza. Mundebere kama kaje hagati wamanga kugakora. Jewe nanje uzompangira gutya. Ya kabiri. Skritoroshi. Sheri, come on. You can do it. Nibi tuzabikomeza he. Tuzakomereza he nta kibazo. Ngahe fuka amaso. Ntore. Oya. Ayo, fuka amaso ganangere. Vangi. Nshaka kumenya umuntu ukubita isura muri amazi. Birahita biba fine. Kandi n'amasinzi y'ukari. Andi mahirwe ya kabiri. Ayo. Navuga ko kabuze se. Iyi nshuro sheri n'intsinda n'inditora. Uzabwiye mu gihanga. Niko bimeze. Ko cagiye wanze warusa ngahe. Areka mfuka amaso. Mfuka amaso. You done? Yeah. Okay. Shaka ari ngewe ugiye gutsinda game. Itsinda. Ngo wemere kama ni mayi bigasura mu mayi. Alafu tuendelee. Umutari nuwenge tuendelee ama tusiendelee. Game it's mine. Okay. Asante. Nilikuambia. Ariko nzabirebye. Uzareba muri za kamera. Nigenda ndeba ninakubwiye ati mia hizi game nilizicheza mfite imyaka nkire ya Brian. Ndimo mbabiteguye. Nilikuwa game, yani very game change. Ladies and gentlemen, game irarangiye hano ubu umugabo agiye gushira isura mu mazi cyangwa se igira imwe iri mu menekega. Why? Shay, you gonna choose by yourself. Ibyo ntabwo. Biri mata. Nicho kintu.
game irangiye gute uwatsinzwe watsinze nyine cyangwa se sura mu mazi ni ibintu biri simba reka ngufashe nta kibazo nzamesa uwo mwenda ibintu ni bibiri toriki cyangwa se utoreke jeri tubiwe dati mana we game ganta mikino cyangwa nyakume nawe yose gayitsoke none se ngaye jeri wato presura mu mazi wemeye byarangiye game over no don't say that game over utsinze nyine iyo utsinze iki nyine mpa example turebe ikubita turebe nta wagiye kubita ukaba ari undi uri nkubiseho hari uwakubita kiza kinakomeraga hari menera ubusa undi warimenya aya ntawarimenya uzi ukuntu iri ryamenetse please ni amazi riba riri muri firigo rimeze neza ahubwo reka nkwereke no kunapima amagi mazima napfuye buri gira igiye mu mazi kanzi iryo ryageze ryamenetse reka reremba hejuru riba ari ikijonjori riba ripfuye iyo dusa ni mazuri okay niko pima irigi rero ntabwo twaje ryose ahubwo nabo igi ryose rizima urishira mu mazi rikajya down hasi igi ripfuye ritari rizamuka hejuru kose haba ari niko bimeze okay I understand njyewe turacyari muri game okay kwa kubwira ikintu none se kutemera ibintu kandi twakoze game reka mbikora asigaye ko reka ngire ntabwo ubyikoresha ni jewe ubwo ndagufasha kuko mbaga nagutsinze ndarekanemere thank you aya sheri ko bamubwira unatia sura yote mumayi ndagufasha dad don't worry sheri nyabuna sheri no ntabwo ugaze ushira mama yashizeho please ntabwo ugaze ushira ndagufasha kuyikaramba what happened iriga muri kwimeze iriga muri kwimeze sheri okay good job tano thank you ubundi aya mazi yose wari gushyira isura mo imbere ukagira iki ayo murabona ukase sanangufasha kugwaraza no ku maboko hose amazi ko nta kibazo cyatari kuvuga ngo ni ikibindi bintu bibi it's okay yewe nari kuyajyamo ubundi jere wegiyemo ijya kabiri ijya mbere wanze ukuvuga nemeye consent ubwo nawe zaza niyanjye ntawe uzaza niyawe this was my idea kabisa mbega bitaba pepo kase hanagorega nawe hose umenye amazi okay sheri ubu game sirarangiye game irarangiye watsinzwe okay guys thank you for watching iyi game umve turashaka kuba ari twe ba mbere umugore aransinze ahaha vuga ngo ndatsinze kwe kushizamo ubundi ntaratsinze muri Amerika ubundi tuna yani tuko kipao mbele ladies first thank you guys for watching iyi game nizere ko izabaryohera sheri wemeye natsinzwe alright ubwo nkubita hagi kubera ko natsinze ntihagiye ikondo witse mu ntuzi ntabwo dubitse mu mazi